Amagoro bengi ya umanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusie kerongwege naritkoria uri abere ritoero kegima nanene kwabere go kwego kya asoko bwatemero berio yeritkoria rero ekerorire neritkoria Jumapili tariki 19 cy'umutienyo kabere omwaka bw'ekibibere na 2023 namangagenderete gukorekana ase Chinsemo au imense ya Kenya kerobono oikiama keria kya waipage korawa no murayobo Stephen Kalonzo Musyoka bararire buna ekiame kyo nigo kegenderete gotenena boikiranu na nigo baragendere gotigara ase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya irinde bateru na nigo barachikubwaterana kwene kiabuna ngo ikirania bare ariabwenerete ase abananchi kinga kinge bonekero yaragirense moya bono magoroba kerongo kwarigania SMS Amayia erionko manyebuna nare yana kwariganire ase nchera ere yobwikiranu tonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yeto ngora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erietariane Everline Osero sanga na nchwe komoerio. Omwanchi omurigereri banongo kwariga ntuchake korwase county ya Kisii awaso mugavana we county ye Paul Simbarati ayikeire okungusana na kwage siasa ukukwaberego koenekiwa ase county ya Kisii egenta tebiro mnani goge kwire na magega amagendro ye county okwana senyagetari ya Kisii teaching and referral KTRH chingaki atarera egati abasaye abo batigeretwe chingoma magega yogo saga no sobusaga ni nengusana no koenekiwa boritkoregoro egati abarunda bechpigipigi bari abakokoboko obomo bwa Kenya kwanza na bari bakokoboko obomo bwa Azimio la Umoja nigo arati aganirio morembe kogendera kwene kwemense ya Kenya na boigo obotoereru kwene kiwachinga kichemesangirikano yage siasa muri keitonde mo Stephen na manke Liberera ria siasa ni ule arorekanire komentase county ya Kisii asa matuka ngo iga okorobekana gwe Chinsemo au chia boda boda chia bere chikoene kiwa aso bugatagati bwo mucyo busongo Litukoria igoro okorobekana gwe nseme ya moya basaye ba boda boda bagwakire kuko mu bwa Kenya kwanza nigo gwakorekanite aso mucyo busongo Ukongusana na nigo kwa beto gati yabo na bali abagosira Azimio asiyairerete gati yabo gotigerwa chingo machimbe na komnyeki wase na getari ya KTRH. Nilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema wakisema ati hawatambui serikali ya county. Wakatufahamia kwa ofisi yetu wakaumiza pikipiki zaidi ya 8 walikuwa nakatakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. Pikipiki ziliumia pikipiki 7 walipasua mbaya sana. Mimi ni mgonjwa. Mguu niliumia kidogo. Singeweza kutoroka. Wakakuja na kunifahamia sababu watu wetu walikuwa hawakuwa kwa ofisi wengi. We received casualties. 10 of them who the allegations are they were assaulted by people known by them. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. Kago tarira bali abanyorete chingo maimenya getari ya KTRH nigo mugavana Simbarati atebete buna ogoturubano ukoni okogosegetwa gesiasa eliokore mario bokore libwe serikali ya county ya Kisii. My brother Kindiki, can you control your officers, because I'm told they are under instruction to frustrate the running of the county government business. These people voted for the government, whereas others voted for Raila Amolo Odinga. Let us, and that was their democratic right. I want to plead with you once more again that please leave the Kisiis to operate their normal lives as it's been. Arati nigasabire birengo by'abanyanyimbo gotaita bagutume kwa gesiasa kurende korento kuigwana obotwereru no morembe ime abosongo.
mwakorete gasi engekero omugaka Raila Odinga achitega iga security nero mubwente kwa abantu baitu muwanza gwonjokana na ebi bagombi gwonjokana na mubirende kilomita 3 muri maega yabo mubugerite kibage egari ino ime kigende geita abantu mugekobe mpaka mwae muganya abantu bakire igonte kubulinga ki abaskari kolegasi yenu noko boria kumugavana guchaso muwaziri w'oburendi bwaime Kithure Kindiki noko abaskari mungwano kurukwa CS Kindiki atige take sides amayenga siasa njaerete onye batahitoja kurwanira ubu gavana bwa Kisii baganye mpaka 2027 bosio bwetarwe murai bwense William Samoei Ruto asorongo rwa Gusii nigense mu y'abanyanyimbo basabirwa kolega sia basobwo ikiranu elyo gosiro burendi ase county wapi umepiwa wapi Kuripoteria Ndizi TV korwa senya getari ya KTRH elietariane Ndemo Steven Mbia mono murike itonde Stephen ase oroboti ururikiranu magegaya barai au kubwatuka chingwana chabo aso musangirikano bwabo mobwa Azimio la Umoja One Kenya ase county ya Kisii ritkoria Ijuma nigo bono chingwane cho charokanire kore tariberera ase egati y'abananchi yanene korwa ase county ya Kisii esemo yabangina korwa ase bunge ya Kitutu Chache South nigo besokya nago korobekana komorembe askeri abakugikeria chingwane cho nanene komomochia Gavana we county ya Siaya James Orengo na wigo omo senator we county ya Narok Ledama Olekina murike ito Mildred Momanyi na roboti urasobo ikiranu Omoyega okorekanete elitukoria Ijuma imeyegeti kya Gusii Stadium abo ase obomo bwa Azimio la Umoja batarera county ya Kisii nigo oretire liberera litindi ase chingwana kurwa ase gati ya bakwani mono omugavana Osiaya James Orengo. Tuko na huzuni na tumekasirishwa sana na vile mama wetu mama Mora Ongwae anatusiwa. Ni mama amezaa kiongozi Zieti alizaa mchinga, alizaa kiongozi. Sasa tukisikia Mheshimiwa Orengo amekuja hapa Kisii na anakuja kutusi mama mbele ya uwanja wake, hiyo kitu inatuuti sana. Mama wamesema watamfanyia kimira. Lazima akuje. Tutajifunga vitambaa. Tutajifunga hata matawi ya kienyeji. Ni kwa sababu yake. Aheshimu wa viongozi wote wa Kisii. Nigo boigo mochirie omo senator Narok Ledama Olekina ase chingwana chae igoro yabarai Gusii. Tunataka kukuambia kama wamama wa Kisii, sio wewe umejawa mheshimiwa wetu Richard Momoi Maonyonka. Ni sisi wa Kisii tulimchawa. Na achachaguliwa na chama yako, wala na kabila yako. Amechaguliwa na wamama wa Kisii wenye unaona hao mbele. So ukikuja Kisii, kuja na heshima. Waigo batebire amaskani abekwe ase abarai Gusii ase waigo bamuganiri omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati komosikamo maima Onyonga. Musa koria Gusii nere byare taba muraba ngaini bobe. Neri mutari gotoegas. Aba Gusii baito baba ngaini bobe. Igaso obwenye ebyongozi byase itobisikwe pi. Omweshimiwa ito Simba Arati igarete tugaigana momoima agatorera ngabangina ba minto montigera Simba Arati no mongina donya abuto karbarwanira tukabachikura bona agateba akarue promise iga egetari aranyore pakakirite gocha mboge tutumate lakini bona narori ngaki hata gitugutwe babona tugosaba iga eso gwanja kuria twanjite nantu tukamobegera chikura arigereri nantu areta kubako gocha seito mata na enda siko mweshimiwa momoima ikiagera nero chitakarira ngabangina monkonyere chikura. Orengo airane Gusii asabe Gusii amabera ase chingwana chaye oko na kukugania kwa bangina ba igo tokorera togotebanga Orenga ache Gusii atosaba amabera na enda ache gakwagura atotebiri gose sengumongina ongwaya kamogoserete ebinta bwate biaye onya no gosoa mosoere eria mwaka neri bagali okumurama
bona igano nyumu gaka sakawoge chigorure getarense igora ikaransto muga korenga taraika tutege takore bwangorenga chiche bwango omugaka sakawane getare igora ikaransta tabege tianga omweri oye nigo batianire kubwaterana ne serikali ase bamwariganirie omuraibu ense Dr. William Ruto aiga Gusii na kuiraniria mbuya mono ase ogochora abagusi ase amabaga ya serikali. Tunasema ni asante kwa kutuchagulia mheshimiwa wetu Machogu na mheshimiwa Osero. Tunasema ni asante. Kisii tunaheshimu serikali. Tunataka kuungana na serikali ambayo iko. Rais wetu William Samuel Ruto. Tumekukaribisha Kisii. Kwa fujo. Karibu. Kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, lietaliane Mildred Momanyi. Mbia mono omurike ito Mildred Momanyi ase oroboti ururu kiranto watikana nayo nigo Eyemo korwa se sublocation ya Mwamanwa Kitutu Chache South County ya Kisii eganitie oboene bwabo korokana magega yenibo yabo gusariwa emyaka ebere ya itrebono eyo bagoteba yasaretiwe nabo bisabo bayorenge gwikirania richiko rie curfew eryo ryabegetwe ne serikali munenchire Eyemo yogokiania okwambukira kwebinyinyi bya corona gati yaba bagose abo bisabo bete bakubwatrana aso gusaria nibe yoni yotebekana na nigo barenka bagambi naboigo abo bisa ba nyumba 10 abo asenibo etane chiringi chiribu chimibere yabeteke gusaliwa muri keito Josephat Amisi nabaga kubwati roboti oru na gutwariganiria senchirenkerano Eyamate Eyemo kurwa se sublocation ya Mwamanwa iye gutoka menyatieko nigo yesokirie na kubeka ekerero kiaye magiga y'abantu bamanyire gusaga na chinyomba cyacho bonjoreria emyaka ebere yanyare ko bagigoitana gusaria ebintu byabo bwate mechando ange 2 years back ku 2021 up to date omuntu omugambye ko kukasu bongubo nigajitaga tambwese byasara byane balingana community policing Jarengitare moja mutinyo 7 obutuko 2021 bakamanya kubwata bagasali ibintu byane gwitialegese ninga nimbwate ngana kabyo yarenge lakini ko baburi tangani konyochire agonte byenga byasale bya vacancy eketinte keti ogore taiga ochokotoretera competition igagese kinyorukiaya nonye nabo maiga ya Tunisia mwebyo ndieki goetana na sebitaseni bya nyimbo Wikira bona iga niga gotabanga bwende bwaye tiboranyara ko bogotoka abutatea mambia te foreign day ngaganda police ko report abasigari bakanganyi ko rusa moja bakasasta ko like statement nyati ko police station one garabanga nyi tekejo ngaro abantu amba konkonya tigante ki step yo kwanda police ngao one gare police ngao na batebi ona bakanja bakandikira kasasta ko rusa bakasasa bana ba kondikira statement bakandikira statement ngakora nonye nabo nigo abamate ba ye Tunisia batebire baigwananete banyara ko bagosonsara na ikenka akini gwikira boniga chiria abanyara ko bakuigwana elinde mwebya nyara ko bagwakanwa eniba ya chira nyara ko bachigoikira na gwikira boniga na ndenga kiende mutia gachaga to akarangiria bagambi na intu tukarangirirwo tukandario bisho gutyo igege mugambi umuchifu rengo Fred Nyanchoga kurukyo nganyu bataratiga mangana ya rega iga mugambi gacharo gento geke akompensate yo amuriri amangana ya kwano kururiga ndinge jiteko karekana paka bano rero twajire kubura magana itajite kwara patu nagenderete kamuburi umwarimu gaki abana abaitu yogoseretwe no yogosete na kitogo kora konyoreke barua ne gasienko nkuba gateba na kikiagera nacha nchomo nyene Nande mbacha abache kukarukana baruani. Kora tumuiraniri asara yaje nera jinke. Ine mpara ibarinke ase egekarekyo. Nincho yo mo bona aringo amona ngina. Muibuliti. Tokababa ngina babere sabagakaime. Na community omuga kondo kuru kumungei, community omuntu ndokuru kwa tuli, community omuntu ndokuru kwa Kennedy. Bono no mwarimu ongubo. Ise. Tunisia mwebi nigo agotebo bugima bwaye boni gabora asa kongu asa gende tukobaga konyora okokosereria anene kurwa asa bantu abwagoteba na nyala tukobaga kubumanya ere omanyene. Kitu kingine ni ile ya kwamba huyu mzee sahi ile kitu anaendelea kupata ni vitisho ambao sio nzuri. The law is very clear. Constitution even article 27 inasema kila mtu ana haki ya kuwa protected by the law. Abo tuko buna kasi baganya na community kasi omuga naro community naro gorgo Kennedy menyaba na aturi
abo bakamenya kongichira bagantebi no mugambi yo na community na rore ngororo yo yomo baringenera bakamantebi nga yogo chokurwa nyanguro choko tutrite niga go choko tobekere biasara ga ngase sta ko mugambi to ayro monto to kubata toite to tubute nyanja amaburio amangenigo agendete ko bakuburigwa ine omugambi bwenseme yo nanyarete ko bakorokana ase gekorekyo kitambo kiruki eserikali yanyare ko bekoira na koene kiabuna omugaka mwebi onyare ko bakonyora obwene bwaye kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa ase sublocation ya Mwamanwa yegotuka imeyanyatieko imeye county ya Kisii Elitana Josephat Hamisi Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase orbotioro ekiama kia waipage korawa na Stephen Kalonzo Musyoka yorumuraiwe kiamekyo nigo bamochirie serikali ya Kenya Kwanza askire baotana nigo babete bakubangaina bakenya achechira au echyo bataraikiranya wekabono korende nigo batigete abakenya bagendrete guchandika gukwana ase gose gukwana nabarikiamanga namaega yo gukora umusangirekano ibabwate ase osasense moya Naivasha imeye county ya Nakuru nigo abaraya bo batebire gose bamochirie kiombe kyo bachorine chibebe IBC askere bagoteba no bwini go bwarenge obwo bomo bwa azimio kurende obwasyo kutibwa korekana asobochori obwo. Our victory may have been stolen by the IBC under the direction of Wafula Chebukati and in a compromised Supreme Court. But the real court, the People's Court, is yet to give its verdict. Fellow Kenyans, in a shameless effort to legitimize their fraud, the executive has made many attempts to divide the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Fellow Kenyans, it is a well-known fact that this government has consistently lied to you and still continues to lie to you to date. Today, the Mamamboga cannot pay rent. The boda can barely fuel their motorbikes. Our farmers have maize rotting in silos, yet this government is hell-bent on feeding Kenyans with GMOs. The average mwananchi is being overtaxed and overburdened. Unemployment is on the rise. Kenyans are losing their lives to senseless violence, and the state of insecurity is alarming. Chinga kiecho nigo omo gosinigo Kalonzo Musyoka bagago kwanera emirobireri babe kirense mobuna ekyama kya waipa yego kya koene kya bunanko gendera bare bosio bateneine inigo atebire buna nigo baucha kogendera bare amo na kutigara se obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya asikira boigateruna nigo baucha kubwatania bara ikurwa se chi county au elio koene kya amagendro asaba nanchi chinga kiecho nigaine kya buna nigo bara chigo chaka korikia aba member se kiamekyo asama tukabwangoiga. Chama hiki kitadumu tena kwa kishindo hata zaidi katika muungano wetu wa Azimio la Umoja One Kenya. Vile vile tunaunga mkono kabisa mazungumzo yanaendelea kupitia baraza la wananchi Kenya nzima, tunaunga mkono na kwamba sisi kama wanachama hivi karibuni mambo haya mengine yakipata mwelekeo, tutaanza recruitment ya chama, kuandikisha wanachama wa chama hiki, kwa sababu tunaona kwamba lazima tujitayarishe kabisa kwa uandikishaji kwa wingi zaidi wanachama. Na vile vile tukasema magavana na maseneta, teams zote katika counties ambazo ni county governments, zote tukubaliana kwamba magavana hawa ni marais katika kikao hicho, katika kiwango ambacho wako katika county governments. Kwa hivyo tukasema county assembly, wakilishi wa wards zetu ambapo chama ni majority kwa eneo kwa county ya Kitui, ya Machakos, ya Makueni na hata Taita Taveta wafanye kazi pamoja kama timu moja, hasa mahali kwa na governor wa Wiper wasaidiane ili kuwe na hali ya kutoelewana, kusiwe na hali ya kutoelewana.
Mwanchi umuriyeri yoroboti oru na rogotoreta omoerio bwa mayeyense masenchira yobwekiranu korende na mange nkwariganeretia yorach konyora senchira yobwekiranu chikoraga Chinsa isato endra gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News boigase website yaito www.ndizitv.or.ke erio togendrego sanga mankire tariane Everline Osero twaro buligederi borobia.